Swastiastu, pamiarsa sareng senamian, matemu malih majeng ring titiang ring dina Brispati, 19 November 2020. Wastan titiang niwayan ambarini ring acara Orti Bali. Titiang jagi nyaringin idadani pamiarsa sareng senamian ring acara puniki. Ainggih, Orti ka pertama, sani jagi uning ayang titiang indik kementerian pembagian sembako ring desa Cau, Kabupaten Tabanan rikala pandemi COVID-19. Anak dermawan mewasta anak agung Made Alit Sutama sareng timpal nyane uling Australia ngaturang pembagian sembako majeng ring keluarga sanetan mampu rikala pandemi COVID-19. Pembagian sembako punika kalaksanayang ring desa Cau, Kabupaten Tabanan, tepatnya ring Pura Titi Gantung. Anak agung Made Alit Sutama sareng timpal nyane uling Australia tekun ring bidang pariwisata. Wantah 50 bungkus sembako sanes siap diedarkan majeng ring keluarga sanet kurang mampu. Pembagian sembako masih nganggo protokol kesehatan COVID-19, mangde mekesamian aman ring virus COVID-19. Sembako punika murni saking dana pribadi masing-masing orang. Gerakan pembagian sembako rikala pandemi COVID-19 punika patutne nganggo motivasi majeng ring sisio utawi tokoh masyarakat mangde saling peduli yadiastun ten dados mempupul-pupul sareng timpal. Harapane mangde virus corona gelis ilang lan kegiatan nyane berjalan normal. Tabanan 19 September 2020. Ainggih wantah asa punika orti sane presida lugrayang titiang ring dinane sane becik puniki. Titiang niwayan ambarini lungsur gang rena sinampura puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.